Program razmjene učenika iz Bosne i Hercegovine sa učenicima iz inostranstva sprovodi Udruženje građana Intelektualni susreti u saradnji sa AFS International organizacijom. Cilj programa je širenje mira i tolerancije među mladima u svijetu. Zainteresovani mladi ljudi starosne dobi od 16 do 18 godina putem programa razmjene odlaze u inostranstvo na 3 mjeseca ili na godinu dana. 12 učenika iz Bosne i Hercegovine putem razmjene narednu školsku godinu provešće u Francuskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj i Austriji. Sredstva za njihov boravak u inostranstvu stipendira AFS organizacija preko sponzora, rekao nam je Aleksija Đurić, član upravnog odbora Udruženja građana Intelektualni susreti. Mnogi od učenika odlaze na razmjenu da bi naučili taj jezik, jer to zaista je jedna velika prednost i svi se vrate sa vrlo dobrim znanjem jezika domaćin zemlje u koju odu, ali u principu suština projekta je ta da učenici steknu nove kulturne vještine, da upoznaju mlade ljude iz cijeloga svijeta. Upoznavanje različitih kultura i učenje stranog jezika razlozi su zašto je Haris Buljubašić otišao na 3 mjeseca u Italiju. Program razmjene nije samo učenje novog jezika ili obilaženje gradova, turistička posjeta, to je mnogo više od toga. To je zapravo učenje o drugima, o drugom društvu, kulturi, uviđanje razlika, nekih prednosti i mana i na kraju učenje o samima sebi. Milan Kusmuk iz istočnog Sarajeva odlučio je da cijelu narednu školsku godinu provede u Njemačkoj. Marko je završio 2. razred gimnazije, a kada se vrati, ističe da će školovanje bez problema nastaviti u 4. razredu. Pa očekujem da ću upoznati mnogo novih prijatelja, da ću naučiti jezik, da ću naučiti novu kulturu i jedno uglavnom iskustvo koje će mi u budućem životu mnogo značiti. AFS organizacija prije odlaska organizuje pripremne sastanke na kojima učenike upoznavaju sa kulturom zemlje u koju idu, objašnjavaju im pravila i zakone te zemlje, ali i pravila AFS organizacije. Učenici koji odu putem razmjene u neku od europskih zemalja nemaju problema sa školovanjem, jer im AFS organizacija nalazi porodicu domaćina kod koje će boraviti i školu, a kada se vrate u Bosnu i Hercegovinu, ukoliko su učenici gimnazije, bez problema nastavljaju svoje školovanje u narednoj školskoj godini. Dakle, mogu da se prijave svi učenici koji žele da odu na godinu dana, u principu moraju da pohađaju gimnaziju ukoliko ne žele da obnove godinu kad se vrate, a učenici koji žele da obnove godinu mogu da budu iz bilo koje druge škole, a na 3 mjeseca mogu da idu učenici svih škola i u principu za sada niko nije imao problema sa nastavkom školovanja. Konkurs za razmjenu učenika objavljuje se u oktobru i učenici sami biraju zemlje gdje žele da idu. Projekat razmjene učenika u Bosni i Hercegovini postoji od 2001. godine i do sada je oko 100 učenika posjetilo zemlje Evrope, a 10 je došlo u Bosnu i Hercegovinu. Kada se vrate iz inostranstva, učenici mogu da volontiraju u AFS organizaciji.